Ya Imam Rusli ya Sanadi Atabahullahi mu'tamadi. Bapak calik deh ke pali dia. Kak keluarga Pak Mun kinalanya panginten di rombongan pamegeut mah tuang heula. Nah, mumpung tuang heula tos tuang neme dipoto ieu mah bade ti keluarga besar Bapak Haji lah. Mangga ti keluarga besar AA. Keluarga besar AA. Mohon. Dipersiapkan keluarga besar AA supaya berkumpul sesi berfoto. Keluarga besar AA mangga kanggo dipoto. Keluarga besar Sukalillah Cik sesi dipoto mangga Qaddatil aqwan enggak ya mun pamara murang kali suka mana sok ka asabi mangga dipoto diantos ya bahjatan dunya ya nafhatar rahman ya bahjatan dunya ya nafhatar rahman. Mangga sok para pulang kali santri enggak neng gelis enggak ya bi maulidil hadi qad dha'atil akwan bi maulidil hadi qad dha'atil akwan ya bahjatan dunya ya nafhatar rahman ya bahjatan dunya ya nafhatar rahman. mangga kurang kali hidung
renceng enggeus biasa da ilang hareuna padang ngagojak ku sarerea panganten anyar diuk ngarende menang dangdan direceh-receh enggeus biasa da ilaharna padang ngagojak ku sarerea ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wad daraji al-qafatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami eta panganten anyar diuk ngarende menang di dangdan direnceng-renceng enggeus biasa da ilaharna padang ngagojak ku sarerea dina poe ayeuna teh jaki sareng Kang Nurdin tepang toel geget pisan dunia asa nu doa dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepang toel geget pisan dunia asa nu doa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wad daraji al-qafatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami eta panganten anyar diuk ngarende menang di dangdan direceh-receh enggeus biasa da ilaharna padang ngagojak ku sarerea dina poe ayeuna teh jaki sareng Kang Nurdin tepang toel geget pisan dunia asa suduaan dina poe ayeuna teh jaki sareng Kang Nurdin tepang toel geget pisan dunia asa nu doaan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wad daraji al-qafatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ha
أرسلك رحمة للعالمين فزراج أمنا يا إمام المرسلين أنوار أم القرى فيك يا خير الورى أنوارت أم القرى فيك يا خير الورى أنت في غار حراء جاءك نور المبين جل من قد أرسلك رحمة للعالمين فزراج أملك يا إمام المرسلين جل من قد أرسلك رحمة للعالمين فزراج أملك يا إمام المرسلين نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى قدراتك نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى فضله عمدا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك نور الجمال بدا إلا وجه شمس الهدى قد راقك الصفا نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى قد راقك الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك Kersana Bapak Edi diantos nyumbang para masna. Hadzal Qur'an
صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا توحيد الله لنا نورا عددنا روحا له سكنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع القوم لنا وطانا إلا الله وشعار المجد لملتنا الكون يزول ولا تمحى بدار صهاي سودتنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا لنا وجميع الكون لنا وطانا
fas ba'da mu'min anut ing syariat kadihin lisane alus ngadikane kapindo mulyakaken ing waktu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji afata yaji جيرة العنب
Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah